mu gutakaza uturere twabo bari babashe kwigarurira. Ndibaza ko atari Uvira gusa ahubwo na Pinga muri Walikale bari bayivuyemo kubera impamvu z'amasezerano. Niko bimeze. Ariko rero ubu ngubu ndetse ejo hari haje amabato abiri ava mu mujyi wa Karemi azanye ibikoresho mu buryo baba bitegura kandi ariko rero bakaba babashe kuyasubiza inyuma, nayo yagiye kuri kino kigwa cya Bubwari niyo yerekeje. Twongeye kubaha ikaze hano muri studio za televiziyo TVS, muri kumwe nanjye Iva. Nagira ngo twongere tubasuhuze tunabasaba cyane gukomeza kudukurikirana mu biganiro bya buri munsi. Rero mwirirwe abandi muramuke, mugire amahoro mu byanyu no mu banyu. Ninjye kuri mikoro za TVS kugira ngo tubagezeho amakuru, gusa kandi abantu uri kumwe na mugenzi wanjye kuri umurongo wa telefone. Mwaramutse Espoir? Mwaramutse bwana munyamakuru. Murakagira Imana n'abantu. Komera cyane. Ngira amahoro. Rero twagira ngo tuze kuganira, ni muri wa mwanya w'ibiganiro byacu kugira ngo tugezeho abantu amakuru karere cyane k'ibiyaga bigari, cyane muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari imirwano ikomeje kuba hagati y'umutwe wa 23 MRDP ndetse n'ingabo za leta ya Kongo zifatikanyije n'abambari bayo. Rero nagira ngo uducire ku mayange bwana munyamakuru, byaba bimeze bite? Amakuru dufite naya mu misozi miremire muri Sud Kivu, ariko imirwano iri mu bice byinshi kugeza no muri Noro habaye ibitero byinshi. Nuko ngo leta ya Kinshasa yagabye ibitero bikomeye ku mataki menshi ku mapozisiyo menshi ya M23. Ariko cyane cyane turibanda mu misozi miremire muri Sud Kivu. Hakomeje kuzamuka ingabo nyinshi ko baritegura urugamba, ndetse turanakubitira mu gihugu cy'u Burundi ahari kubera inama z'abakuru b'ingabo muri ibi bihugu bitatu. Yaba chef d'état major bose barasa nk'aho bahuye, uwa Kongo n'uwa Burundi, bishobora kuvuga ko n'uwa Tanzania arimo. Noneho bari mu yindi nama yo kongera kohereza the second round special forces mu bice bya Minembwe. Noneho bashaka nizo mbaraga baba bashakisha kurema ngo batake hano muri Plaine, baciye muri Uvira ku mupaka wa Gatumba, binjire noneho bahanganiye n'ibitero biri hano za Plaine kugenda kugeza za Bukavu, bakuremo Bukavu, bakuremo za Goma. Noneho reka dutekerezanye, byaba ari komplo bashaka gukoresha MONUSCO nk'uko byari byavuzwe ko MONUSCO igomba kujya muri Uvira, ariko bikaba bitarakunda, ikaba ikirimo abo bantu bose. Ese uratekereza ko yaba ari komplo Monique yashatse gutera M23? Ni nkako bikekwa. Urabona Ubufaransa cyane cyane cyo bashaka kuvuga ngo babanze bafungura ikibuga cy'indege, izindi atake zizaze kuba nyuma, bafite kera binjiye bagezemo hagati. Bamaze kugera mu kibuga cy'indege? Bamaze kugera mu kibuga cy'indege, kera binjiye muri Kongo, bageze muri M23 neza hagati muri eneo zabo zose. Icyo nicyo bari kwifuza. Kandi hari ikintu nubwo basezeranyije ko wenda bazakorana na M23, ariko ari cyo bayishyize. Nuko baragambanira uburyo bari babisha muri Gisageti batagaragara neza. Ushobora kongera gusubiramo gato ko ntabwo uri kumvikana neza? Nari mvuze ngo
aba Abafaransa ari ukuntu bihishe muri Gisegeti n'ibyo batabashije kugaragaza muri M23. urumva bagaragaye muri eco ni ubufasha bari batanze muri M23 basabisha ko bofungura kiriya kibuga cya Goma kigatangira kigakora. Hanyuma rero Abafaransa nicyo bibazaho kugira ngo baze binjire neza bagere muri eneo za M23 neza bazigiremo zose babone gukora icyo bashaka kugeza kuri Gisegeti. None se imbaraga utekereza ko baba bafite ubu zaba zinyuranye cyane n'izakuwe muri Goma mu mwaka ushize? Umwaka ushize wabonye ko bakubiswe, wabonye ko bakozwe n'isoni. Ubu rero ko barashaka kandi kurema izindi imbaraga ziruta zijya za mbere, noneho batake baturutse impande zose, ari nabyo biba bikorwa ubu nyine. Urabona ko ahari eneo hose ko barahatera. Ubu nyine bano bari ko bazamuka baja mu misozi miremire, noneho batinye aho Rugenzi rw'amasaha abiri baba rugenda icyumweru cyose. Bamaze kubona kuko M23 yiyubatse neza, ishobora guhangana nabo kandi ikabatsinda mu buryo bwose. Ubwo rero ko barashakisha ngo bakate bazaserukire ku Ndondo, ariyo basubira kandi kugerageza yuko igice cya 0 kirasa nkaho kiyagishaka kubananira. Imbonde zimwe zabashije guhungishwa zerekeza kuri kiriya kigwa cya Bugari, niyo zerekejwe. Iyo niyo rero babagana berekeza, ariko imitwe yabo irasa nkaho itagifashe muri bya bice bya Minembwe. Urakoze cyane. Reka ngaruka inyuma gatoya nkubaze iki kibazo. Twaherutse bavuga ko MONUSCO yiteguwe muri Uvira, ubu ikaba itarahagera. Uvira ikaba ikomeje kuba inzira y'ingabo z'amahanga zifasha uruhande rwa leta kuja kugaba ibitero ku bice biyobowe na M23 twirwaneho. Ndabaza ndetse ntacyo ubona ko M23 twirwaneho bo bashobora kuba ari gutekereza mu gihe uriya mujyi wa Uvira utarongera kujyamwo zaba ari ingabo zitigenga cyangwa bonyine kuwusubiramo? Icyo ngicyo ugitekerezaho iki? Biragaragara aho ingabo zabona zibashe gutindaho bukeya, boja kwisanga bagasanga M23 kera yagarutse mu mujyi wa Uvira, kubera ko ingabo za leta zikomeje kubagabaho ibitero, haba ari uruhande rwa Plene cyangwa uruhande ruturuka mu misozi miremire mu Minembwe. Aha hose barashobora kumanuka bakika muri Uvira. No kuba ingabo z'u Burundi n'ingabo za FARDC ko ziraguma gushotora kandi zidashoboye. Mu buryo ntibaguma kurakaza M23, irabakubita neza yiki mu mujyi wa Uvira. Usange umujyi wa Uvira bayitombe. Ubu nyine niko batarabahangura, niko batarabemerera, ariko bafite ububasha bwo kuzigeramo. None ubitekerezaho iki mu gihe Uvira ikomeje gukoreshwa nk'ikiraro cyangwa se nkaho komandema y'aho ibitero byose bija mu Minembwe, bafite imigambi yo gutera nanone muri ibice bya Runingu, byose inzira ni Uvira kuva mu Burundi? Ubitekerezaho iki nka munyamakuru ufite mu bushishozi? Icyo ngicyo ni ikintu abaturage bishimira ko wenda M23 yogaruka mu mujyi wa Uvira, ariko kubw'amasezerano M23 yasinye bagabasha kuba ngo babanze bubahiriza n'amasezerano bari basinye n'iby'amahanga bategeka.
ariko cyane cyane intego yabo nabo babonye ko batakaje kurekura uno mujyi wa Uvira cyane. batakaje ibintu byinshi yuko wabereyemo ibikorwa bibi bikozwe n'abazarendo hamwe n'ingabo za leta ya Kinshasa. No kuvuga ngo amahanga ararebera gusa mu buryo ndetse yaciye n'itangazo bavuga ko batazongera gusubira inyuma mu mujyi bazoba bafashe uwo ari wo wose. Barashobora wenda ntabwo washobora kwemera kandi gusubira inyuma yuko izo amahanga yabakoresheje amakosa mu gutakaza uturere twabo bari babashe kwigarurira. Ndibaza ko atari Uvira gusa ahubwo na Pinga muri Walikale bari bayivuyemo kubera impamvu z'amasezerano. Niko bimeze. Ariko rero ubu ngubu ndetse ejo hari haje amabato abiri ava mu mujyi wa Karemi azanye ibikoresho mu buryo baba bitegura kandi ariko rero bakaba babashe kuyasubiza inyuma, nayo yagiye kuri kino kigwa cya Bubwari niyo yerekeje. Babonye kuko ruguru habaye imirwano ikomeye kandi babashe kuhatakariza n'ibikoresho byinshi ndetse bimwe byarahiye kuva batwika biriya bikoresho, hari imbunda zibiri batwitse. Aho rero bakaba batinya kuko n'ibindi byoja kuhafatirwa cyangwa bigatwikwa. Nuko niko bimeze. Mu ruhande rwacu twari duhagaze neza uyu munsi, nta bitero byinshi byabaye. Bagwanye ejo niho babaye nk'abagwana za Karingi za Kurunundu baragwanyeho bukeya n'uyu munsi, ariko ibitero by'uyu munsi za Karingi byari bikomeye, bagize sharing gusa kuko bahora barasi imihana. Aho haje kuba ibitero bikomeye uyu munsi no kuvuga ngo barashe babaye nk'abahanganaho ni za Mukoko, za Mukoko na za Ruhinga, niho ndetse babashe kubamanura mu buryo barangiza za Baraka hasi yabo. Aho niho habereye imirwano ikomeye, biriwe bagwana uyu munsi wose, ariko nabwo babashe kubatsinsura baberekeza epfo neza hajaza ube. Kandi leta nayo kiritegura, tumanutse tugiye muri za hariya Bubembe hariya bacu za Bibogobogo. No kuvuga ngo udutopo twose bamaze kutugengaho amaka yabo. Iyo ni leta ya Kongo n'ingabo zayo, ingabo z'Abarundi n'ingabo za FARDC. Ariko se abaturage muri utwo duce babayeho bate? Abaturage bari Bibogobogo babayeho mu buryo nk'abariya ba Uvira babayeho. Ni ukuvuga ngo ntibarema amasoko, iyo bifuza kugura ikintu no gushaka uwo batuma akagenda mu bundi bwoko, yaba umubembe yaba umupfurero, akabasha kubagurira cyangwa umunyintu. Ariko ntibamanuka ngo wenda ngo bike kure naho mu muhanda gusa, wenda niho baguma kuyerera, ko ntibagenda ngo basohoke umuhanda bagere kure. Nabo bigasa nkaho nta mutekano wuzuye bafite. Ushobora gutandukanya gute abaturage bari Uvira n'abaturage bari mu nkambi z'impunzi mu Burundi? Mu Burundi iho wenda bafite uburenganzira bwo gusohoka amakambi, ariko basohoka ntibashobora gusohoka igihugu cy'u Burundi. Mu Burundi baguma kuzunguruka. Ariko bano bacu ni ukuvuga ngo ahantu bicaye, niba yicaye mu nzu naho mu nzu. Bano bari mu mujyi wa Uvira ni ukuvuga ngo yicara mu nzu, yasohoka akagera imbere y'inzu gusa, ntashobora kurenga inzu wenda ngo atembere aje ku isoko.
nuko niko babayeho, ni ukuvuga ngo iyo bashaka gusohoka bajya ku masoko ni ukurinda gutuma abandi bana b'abapfurero babana. Aricyo kimwe n'abariya bari za Bibogobogo nabo niko bimeze. Za Bibogobogo barasohokaho bukeya bakagera ntibashobora kurenga umuhana, ariko urazerera mu muhana gusa. Noneho bari mu buzima buboshye bw'imbohe kandi bari mu mago iwabo. Yes, niko bigaragara kandi niko bimeze. Noneho kuri ubu nyine hageze ingabo nyinshi, ni ukuvuga ngo amatopu yose muri biriya bice yagaragayeho ingabo bagenza amaka akomeye, kandi ko barahagenga n'imbunda zikomeye. Sinzi ko nabo hashobora kwaduka indi mirwano, yuko ni kacyo baba babona, ko barabona kuko umwanya ni umwanya bamanutse bava za Pwenzero bo bashikamo, ni kacyo baba batinya cyane. No kuvuga ngo n'izo mbunda zihungishwa gutyo n'izo baba barangiza, ko urabona ko wenda bo barusha imbaraga bakabamanura, imirwano ikaza gutibuka hariya muri za Bibogobogo. Urakoze cyane Espoir. Reka tugaruke cyane mu ntara nako mu gace k'imisozi miremire, tubazanye ndetse ubu ngubu wari utubwiye ko nta mirwano cyane yabaye ikomeye. Ubu dushobora kuvuga ko noneho ibi bitero nubwo bisa n'ibiri ko bisubizwa inyuma cyane, ese hari uburyo ki bishobora kongera kugira ubukana nk'uko hari ikamyo zazamutse uyu munsi? Niko biba bimeze, buri munsi bahora bazamuka, ariko rero bafite ubwoba. Ni ukuvuga ngo bari mu kuva hariya za Baraka kuvuga ngo barenge kuri Pwenzero, bashobora kuhagenda n'icyumweru cyose kigashira. Bamaze gucika intege, nubwo bahawe turiya dufaranga ari abazarendo n'ingabo za leta, ndetse bano bayibibo baje bazi kuko nyine ari inyeshyamba, ntibari bazi kuko ari umutwe ukomeye. N'abatanzaniya nuko. Ubu rero hakaba haraje undi mutwe wa Tanzania, ingabo special za Tanzania zirasa za mudahusha za Tanzania, nizo zaje hariya. Rero intambara ikaba yashaka guhindura isura, ariko nabo barakubiswe kuva ejo bundi batwika imbunda zabo zibiri zigahiramo abasoda 16. Babonye ko urugamba rutoroshe. Ariko leta gisegeta aracyakoshakisha uburyo ahangana neza na M23, ariko birasa nkaho imbaraga ko ziraza zimushira. No kuvuga ngo amaze gushira igihugu cyose cyashiriye mu bihugu by'amahanga. Umva ahubwo ikizakurikiraho ni amahanga kuzajya afata intara imwe, ikindi gihugu gafata iyindi, nta turahimba ibi natwe turabitwara. N'impamvu yagabye ibitero muri Noro, ni ukuvuga ngo cya kibaya cya hariya bimbi Noro za Rubaya, ni ukuvuga ngo yari yahahakira Abanyamerika. Niyo mpamvu yagabye ibitero kugira ngo babashe kwigarurira hariya muri kiriya Kimbotera, babasha kuyimbamo Noro kugira ngo Amerika izaze kukigeramo aribo bagifite. Urakoze cyane Espoir. Amasezerano ya Amerika kuko izamara imyaka 99, sinzi ko azaba akiyoboye. Buriya icyo yakoze, yagurishije igihugu iteka ryose, nkuko santineri yose imyaka 100 nirasa n'iteka. Igihugu cyararangiye kabisa, nta n'uzamutsimbura azaba afite ikibazo cyo kwishyura amadeni. Ikibazo rwose nuko ntago bizakunda ko babimanaginga. Reka tugaruke hano muri iyi nama y'abakuru b'ingabo i Bujumbura. Ese watubwira iyi nama icyavuyemo, niba babasha kukimenya cyangwa biracyari ubwira? Baracyari mu nama, no kuvuga ngo twabasha kumenya gusa ko bahashitse, ariko nyine tumenya n'icyabazanye.
nkabona bashe kubaza, bambwiye ko nyine ari icyo baje kugira ngo babashe kwigira hamwe ukuntu babasha gukura izi ngabo za M23 ziri muri Plene, ndetse bakifashisha na biriya bibuga bya Minembwe n'ibya Bukavu kugira ngo bazabashe gutera u Rwanda. Niyo point noneho bafite gahunda yo gutera u Rwanda nk'iyo bari bafite umwaka ushize. Nicyo cyabazanye, ni ukuvuga ngo bazoza bahagarara kuri biriya bibuga by'indege gatera u Rwanda, bazanye force zabo zikomeye n'amadrone yabo akomeye, noneho bakoreshe wa mugambi ngo tuzaba turi kuri Goma turase Kigali. Ni bya jambo yari avuze kuva kera, nibyo ashaka kugarukamo. Urakoze cyane Espoir kuri aya makuru warudushikirije. Yego munyamakuru. Mugize neza namwe bantu mwari muruteze amatwi, twongeye kubashimira tunabasaba cyane nanone gukora subscribe ku biganiro byacu. Mwari kumwe nanjye Iva ndetse na Espoir ku murongo wa telefone.